Hello guys, what's up? Balik sad ta and road trip na pud ta. Ayop dili mo sumhan nga magsige ta road trip. So this time mag road trip ta from Barangay Luna padulong sa Barangay Poblasyon. Diri sa Claveria Misamis. So unsa ba tong giulat? Balik ko ninyo sa atong pagsuroy. Let's go. Check, it's 10 a.m. in the morning. Uy, my goodness. Nakag-overtake. Na guys, kasadya ka pa yan. Na-address sa wala. Dere
guys, kayong pawala mo ning hanupulan. Na diyaw, anang naay bao-bao nga yelo. Hanupulan Nature Spring. Oh, tsada tayo. Adayo, nasa right no? Mitas Restaurant. Mamitas Restaurant. Downhill. kph speed limit. Municipal Ordinance number 302. Claveria Municipal Hall kani nasa right. Nadi ang jungle theme para sa Christmas. Ano theme dire jungle. Misamis Oriental. May cafe dito bago. By the way, cafe. Hindi ko sure. Ito yung bulak na orange. The yellow. Orange na po. Slow down, school zone.
tamagi, di na tamo sulod sa poblasyon. Mag-check na lang akong old video diya. Nag-video man ko diya. Yung ngit-ngit na siya. Purok Tres poblasyon. Kita diri guys. Kay kurbada kay ni